dans live. Parce que, ok, est-ce que, ok, bon, pose une question. On Oui. dit nous ta date nous aimer. Est-ce que les n'a fait bagay ou va accepter mettre le sous live? Comment? Si m'a fait bagay avant, est-ce qu'on va quitter mettre le sous Là, il live? dit fait bagay. Qui ça qui fait bagay? Okay, like if we having sexual intercourse, est-ce qu'on va accepter mettre le sous live? Oh, so wap eseye di ke si mba ta vle sa sou live, anye pa si pose sou live. Intimacy. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ou pas cap nan mande moun qui ça penser parce que les nous va faire bagay privé ou pas mettre sous live. Vous comprenez? Nous pas besoin faire Mba se parler ke nan là. konversasyon sa, mba jam genyen, because ou gen trop lyrics pou mwen. Non, ah. M'pa faire conversation ça pour m'y yo. Hey! Steve J, gado mizik ou fe kekri pou mwen. Nah. Moi-même, m'pa kay kon musique pour que m'pa vivre avant. Faut vivre musique là avant m'écrire. Wait, So you can't even give me a sample of what a date would be like with you? Where would you take Yo, me? Ou baka bon mon ti exemple? Bon son bagay. Listen to me. Once we turn off this live, any sample you want, wap ekri mwap jenmi. Map de mesdames yo sa yo pense. Nah, Mwen but sa yo encore, pense. ok. Est-ce que tout mesdames sa yo ap la le nap fe bagay? Non, but yo ka ede m pon desisyon. Yo va ka edo, ok, sa ve di ou pa jem mwen desisyon pou kontou, tout vi ou se moun kap djou ki sa pou fe? Non, but gen desisyon ou ta remenman de moun. Paske le ou kwaze yon neg ki yon trapper, ki ne HMI lan ki Haitien, ki le Steve J. Bryan. But by sa, esko pense yo definim? Eske Mikael artist ki fe mizik, se sa ki definou? Aren't you more than that? Ou pa plus ke sa? Oui. That's what I want to know. Ou gen lyrics, oui, Steve? Mpa gen lyrics. Of course, you gen lyrics. Gade sou you. Yo, se pa lyrics. Se just, let's be logic. Ou pa bezwen Yo moun. tout apri wila. Baldous, baby. Sakye la baldous. Yo tout apri wila, Steve. Yo kone se boase wa boase. Non, se pa vre. Pou ki sa? So sa pare le boase, ou va boase. Ou kon ki problem mwen vin gen avon? Mwen ki problem mwen gete komanse gen avon la? Ma pala avon, ma bzou, sa mpense, but ou fokis sou sa moun ap ekri men. Like, ki jem bal kon serye si mdavli dit avon. Ou mwen, so, sa ve di, Steve, mwen konon gen menaj, mwen konon gen 3 side check. Tade non, mwen konon gen menaj, mwen konon gen 3 side check avek menaj la. So, ou full. Sa se so kwe? Sa, non, se sa m konen. Ok. En ou konen koman? Eskim de, suppose I did my research. Ou konen koman? M konen baske se sa yo dim. Ok, sa yo djou. Sa ve pa gen ken fondman, pa gen ken preuve. Like what you're saying is not reliable. Sa ve di ke mwen men personelman, an tanke gason mbabal pa et mbal pou vole kontre yo. Si se so vle kwe kite l nan tè tou. Sou vle kon verite ya, ou kon sa pou fe, you got my number, just call me. Oui.